Wari umunsi wa 26 wa shampiyona y'u Rwanda Premier League, ubwo ikipe ya Rayon Sport yahuraga n'ikipe ya Etincelle. Ikipe ya Etincelle yari iri mu mwanya yo kumanuka, ariko yakoze ibitangaza itsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 3-1 bituma iva muri zone de relegation. Haravugwa byinshi cyane kuri iyi mihanda, gusa ibyo ntabwo ari byo ngiye kugarukaho kuko murabizi byose, ndetse mwaraye munabyumvise ibiri kuvugwa, ibyabaye mwabyumvise. Ahubwo ngiye kwigarukira kuri za transferi ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport mu buryo bwo kubaka ikipe ikomeye kandi irambye irenze iyo dufite ubu ngubu, kuko ubu ngubu uri kubona ko hari igihe kigera ikipe ikarekura. Ngiye kwigarukira rero ku matransferi ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Mbazaniye intwaro enye Rayon Sport iri guteganya kuba yazana, bari mu biganiro bikomeye cyane, ndetse hakaba harimo n'umukinnyi ukomeye ishaka gupapura ikipe ya APR FC. Ibyo nibyo ngiye kugarukaho, naho ibindi byose by'umukino waraye ubaye ibyo ngibyo wenda ndajya ngenda mbigarukaho mu breaking mba ngiye mbona ako kanya. Mbahaye ikaze rero, mbibutsa yuko niba uri mu shyaka kuri uyu murongo wa YouTube channel wa Sportline TV, ndakwibutsaga gukanda subscribe, ugakanda kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo amakuru dushyizeho ujye uhita uyabona ako kanya kandi bikoroheye cyane. Uwabikoze ndamushimiye cyane, utarabikora aka niko kanya keza ko kubikora, ugakanda kuri subscribe, ugakanda hariya ku nzogera. Nyabuneka niba uri umuntu ufite umutima wo kuba wafasha umugenzi wawe, ugafasha umwana w'umunyarwanda nawe akazamuka akagira urwego ageraho, ndagusabye ngo ukande kuri subscribe. Urabumpaye inkunga ikomeye cyane kandi Imana iguhe umugisha. Niba wakunze iki kiganiro utereke ukarayike, ibitekerezo byawe nabyo ni ingirakamaro. Ndabashimiye abantu mwese mufite uwo mutima wo kubikora, ndetse n'ababikoze aho muri hose mugubwe neza. Tugiye kujya mu ikipe ya Rayon Sport rero mu matransferi agiye kugenda avugwamo. Ubu hariho page noneho y'abandi bakinnyi bane ikipe ya Rayon Sport iri gushaka kuzana mu ikipe kugira ngo yubake sezitaha ya 2024-2025. Utabo bakinnyi rero nabahe, aba bakinnyi bakomoka bakina he? Ibyo byose urabizi ko hano kuri Sportline TV niyo channel ya mbere mu Rwanda ikubwira transfer, ikakubwira umukinnyi uko ameze, aho akina, uko angana, uko areshya, ndetse amakipe yagiye anyuramo, ndetse n'ibitego yagiye atsinda. Ntabwo ari ukubeshya, sino kwiyemera, ariko ku yandi ma YouTube channels bagenda bababwira bati no transferi ni runaka bari gushaka, no umukinnyi Anielija akina muri Bugesera, yavuye muri Lobby Stars. Ibyo bikaba birarangiye, ariko hano twebwe turagenda tukakubwira Anielija yatangiye umupira ryari, yawutangiriye he, yakinnye mu yahe makipe, yatsinze ibihe bitego, yakinnyemo mu yahe muzihe sezo, yaciye ahagana he, kugeza parumarese mbese yose tukayikubwira kuko tuba twabicukumbuye. Rero muri ikipe ya Rayon Sport hari kuvugwamo abakinnyi bagera kuri 4 ngiye kugenda ngarukaho. Uwa mbere uri kuvugwa cyane ni umukinnyi na APR FC iri gushaka, ndetse n'andi makipe ari kugenda ashaka. Uwo nta wundi yitwa Yusufu Ali Kagoma. Yusufu Ali Kagoma nababwiye ku mateka ye ndi gukora ikiganiro cyejo, ariko n'ubu ngubu reka nze nyabasubiriremo kuko ni umukinnyi ukomeye. Ikipe ya Rayon Sport iramutse imubonye yabikemuye ikibazo cyo hagati kuri nimero 6. Ni umukinnyi w'umunyatanzania wavutse tariki 4 z'ukwa 4 mu 1996. Ubu afite imyaka 28. Akina mu kibuga hagati, ubakina muri Singida Big Stars cyangwa se Singida Fountain Gate. Ikipe ya Simba na Yanga nazo ziri kumushaka, ariko nubwo ari ku rwego rwiza ntabwo yigeze nyura ahantu hahambaye, ariko kubera kwigaragaza ubu ngubu ari gushakwa n'amakipe akomeye muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Yamenyekanye vuba kuko yaje muri Singida Big Stars mu kwezi kwa 3 muri 2023. Urumva ni muri sezo ishize.
yaravuye mu yo bita Geita Gold Sport Club. Ni umukinnyi utarakinnye ahantu hakomeye cyangwa se hahambaye kuko ntabwo yigeze arenga igihugu cye cya Tanzania, kandi nabwo mu makipe atatu nayo uretse Singida izindi ntabwo zizwi. Tunyuze mu gaprofile gatoya ya 2017-2019 yari ari muri Singida United. Iyo ni ya Singida ya mbere yari itarabona umuterankunga ngo bayihindurire izina yitwe Singida Forten Gate cyangwa se Singida Big Stars. 2019 kugera 2020 yagiye mu yo bita Gwambina FC. 2021 kugera 2022 nta kipe yari afite. 2023 kugeza ubu ngubu ari muri Singida Big Stars. Ni ukuvuga ngo nayo makipe yagiye anyuramo, ariko iyi sezo ari muri Singida Big Stars niyo yigaragaje cyane, bituma andi makipe yose abona ko ari umumediateri ufite imbaraga, uzi gukina, uzi gucenga, ibintu byose arabyujuje by'umukinnyi wujuje ibisabwa byo gukina mu kibuga hagati. Ubu tuvugana ikipe ya Rayon Sport yamaze kugerayo, yamaze kuganira n'umu agent we, kuko murabizi ko ubushize mu biganiro nakoze ubushize nababwiye ko ikipe ya Rayon Sport iri gukorana n'aba agent bari international, cyane cyane abagurira amakipe ya Simba na Yanga abakinnyi. Niyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport nayo yahise ishora ibiganiro kuri uyu mukinnyi kugira ngo barebe yuko bamuhozana akaba yakina mu kibuga hagati, kuko Majaliwa n'ubundi we kubona yuko ntago akiri mu mibare y'ikipe ya Rayon Sport neza. Ubwo rero uwo mukinnyi ari muri radari za Rayon Sport. Umukinnyi wa kabiri uti ninde? Umukinnyi wa kabiri bamwita Richard Kirongozi Bazombwa. Uyu nguyu ni umukinnyi wa Kiyovu Sport, ubu tuvugana niho akina. Akaba ari umukinnyi w'umurundi ukina mu ikipe ya Kiyovu Sport. Nkuko nari mbigarutseho, yayijemo muri iyi sezo kuko yaje iyi sezo itangiye. Uyu mukinnyi yabanje kumvikana na Rayon Sport ndetse bemeranya yuko ikipe ya Rayon Sport igomba kumuha ibihumbi 10 by'idolari. Ariko nyuma bano bashakira akarya abakinnyi twakwita nkaho ari aba agent, nubwo baba bataraba aba agent, nibo baje guca inyuma bajya kubwira ikipe ya Bumamuru, babwira abayobozi babo yuko hari indi kipe yabonetse yatanga amafaranga menshi kurenza ayo Rayon Sport iri gutanga. Mu kuva kwa Bumamuru bahita baza bayigira kwa Kiyovu, barayibwira bati twabonye umukinnyi umeze gutya, ariko bari guca amafaranga atari menshi, mwamugura kuko nubundi muri gushaka kubaka ikipe ikomeye. Ikipe ya Kiyovu Sport ikibyumva nayo ihita ishora ibiganiro, igenda itanga amafaranga menshi, itanga miliyoni 25. Birangira rero ikipe ya Bumamuru ivuze iti aho kugira ngo twakire miliyoni 10 za Rayon, turafata 25 za Kiyovu. Ibyo murabizi kuko bera mbese bato yari iri hagati ya kipe ya Rayon Sport ndetse n'iya Kiyovu, cyangwa se guhangana kuri uyu mukinnyi. Byabaye ngombwa yuko Ndorimana Jean Claude uriya bita Ndorimana Jean François Regis, uriya wahoze ari perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport, we yafashe indege ajya kumusinyishiriza i Burundi kugira ngo atazaza mu Rwanda agahita yigira mu ikipe ya Rayon Sport. Bagiye kumusinyishiriza i Burundi ku bihumbi 25 by'idolari. Nubundi yaje avuye mu yo bita Bumamuru yo mu gihugu cy'i Burundi. Ubu ngubu akaba agiye kumara iyi sezo mu ikipe ya Kiyovu Sport. Akina ku mpande, ni umuwinga, yaba uruhande rw'ibumoso yaba uruhande rw'iburyo, hose ashoboye kuhakina. Ngira ngo wowe muramumenyereye. Uwo yari umukinnyi wa kabiri. Umukinnyi wa gatatu, uyu we impamvu ngo bagiye kumugura ni ukugira ngo byibura habe hari umusimbura mu kibuga hagati. Niba mara kubona Ari Kagoma, babone uburyo baba bafite n'umuntu uzamusimbura ku ntebe, ariko nawe akaba ari umukinnyi ukomeye. Bamwita Ishimwe Aniseti. Uyu nguyu yahoze mu ikipe ya APR FC. Nta n'iyindi kipe yigeze akinamo, ahubwo yakinnye muri APR FC imyaka igera kuri, katurebe neza, yakinnye muri APR FC imyaka igera kuri 5. Ni umukinnyi w'umunyarwanda wavutse tariki ya 6 z'ukwa 4 2003.
ubu afite imyaka 21 akina mu kibuga hagati nawe. Yakinnye mu ikipe ya APR FC imyaka 5 guhera mu 2020, ubwo guhera mu uwo mwaka nawe urabarwa kugera 2024. 2024 ubwo ni muri uyu mwaka nibwo yagiye muri Tunisia mu ikipe bita Club Afrique abifashijwemo na wa mutoza wari uwabo uriya wagiye muri sezo ishize wasimbuwe na Thierry Froger. Ntago bashije kumwibuka neza, ariko niwe wamufashije kujya mu ikipe ya Club Afrique yo muri Tunisia. Aba bakinnyi rero b'abanyarwanda bo kubona profile zabo iyo udafite Wikipedia ntago biba byoroshye. Nashakishije mu binyamakuru byose ngo ndebe profile yirambuye ndayiheba. Ubwo rero iyo niyo profile ye nabashije kumenya, niyo makuru nabashije kumubonaho. Umukinnyi uwo yari umukinnyi wa gatatu. Umukinnyi wa kane nawe nashakishije amakuru ye yose nayabuze, haba kuri Wikipedia ntawubaho, haba kuri Google ntawubaho, haba ku rundi rubuga njya nshakiraho amakuru y'abakinnyi naho ntawuriho. Ariko nawe akinira mu ikipe ya Kiyovu Sport, nawe muramuzi, yitwa Sharif Bayo. Sharif Bayo nawe ni umukinnyi mwiza, yaje muri iyi sezo mu ikipe ya Rayon Sport ya Kiyovu Sport, arakina, asanzwe akina, ndetse n'ejo bundi batsinda ibitego 4 kwa Sunrise. Uziko Bazombwa yatsinze igitego, Sharif Bayo atsinda ikindi. Nawe ni umukinnyi mwiza kandi ukomeye. Gusa nashakishije amakuru ye yose ntayo nabonye, ubwo murihangana, ariko murabizi neza yuko twebwe iyo tubonye amakuru na profile z'abakinnyi ziremereye cyangwa se niyo zaba zoroshye, ariko iyo dushakishije ku binyamakuru tukayabona n'ubundi turayababwira. Ubwo rero abo bakinnyi Rayon Sport iri gushaka, iri mu biganiro nabo kugira ngo baze barebe yuko bayifasha kubaka ikipe ikomeye. Ubwo narindi kubabwira ko ari Yusufu Ali Kagoma, hakaza Richard Bazombwa Kirombozi, hakaza Aniseti Ishimwe, hakaza na Sharifu Bayo. Abo nibo bakinnyi bane ikipe ya Rayon Sport iri gushakisha kugira ngo babone uko bubaka sezita ya 2023 2024. Ngaruke rero ku munsi w'ejo wa 26 wa shampiyona, ikipe ya Rayon Sport igiye mu kibuga ipanze neza, barakinnye igice cya mbere kirarangiye, kirangira ari ubusa ku busa. Ariko umubiri kuvugwa hano hanze ngo hari ibiganiro byari byarabaye hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Etincelle mu buyobozi, ngo bavugana bati twebwe nka Etincelle rwose mutwihanganire, mutubabarire, muduhaye amanota 3 kuko tugiye kumanuka, kandi rwose mu cyiciro cya kabiri namwe murahazi ko atari heza. Ikipe ya Rayon Sport ngo irababwira iti none twebwe ko tutari mu makipe ajya atanga amanota. Ikipe ya Etincelle irayibwira iti turabizi, ariko turabinginze kugira ngo mudufashe. Murabona ko igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa. Ibitego bya Etincelle byagiyemo mu minota 7 gusa y'igice cya kabiri. Ibaza ibitego 3 kujyamo mu minota 7 yonyine y'igice cya kabiri. Muguri kujya muri vestiaire rero muri half time cyangwa mu gice cya mbere baragiye ngo bya biganiro n'ubundi birakomeza, barababwira bati mwihangane rwose, muturekurire, muregeze bigende neza. Ikipe ya Rayon Sport yagarutse utamenya imikinire yayo. Harakinnye ikipe ya Etincelle bishyizemo icya mbere, uwo bita Jedeo umukongomane ashyiramo icya mbere, ashyiramo icya kabiri, sinibuka neza n'undi mutipe wahise ashyiramo igitego cya gatatu. Ubwo bibaye 3 ku busa. Nyuma nibwo ikipe yaje gusa niyiyandayanda ishyiramo agatego kamwe, birangira gutyo. Ariko ibiri kuvugwa nuko habayemo ikintu cyo kuregeza, cyo gutanga amanota. Gusa ibyo simbihagaze 100%, ni amakuru ari ku muhanda gutyo, ariko ntago nabura kuyababwira nk'abantu banjye tubana umunsi ku munsi. Gusa mbibutse ko Rayon Sport mbere yuko ikina uyu mukino, umutoza yari yavuze yuko bagomba gutsinda imikino ya shampiyona isigaye kugira ngo ibahe
winning momentum cyangwa se winning mentality yo kuvuga ngo twebwe turakomeza dutsinde ku buryo tuzagera mu gikombe cy'amahoro dufite iyo winning mentality. Mbibutse ko ubu iri kurusha inota rimwe Musanze FC. Rayon Sport iracyari ku mwanya wa kabiri, yego ntago yawutakaje, ariko irarusha inota rimwe Musanze FC. Ubwo irindi kosa ryose yakora Rayon Sport yahita ijya ku mwanya wa gatatu, kandi barebye nabi n'ubundi n'igikombe cy'amahoro bagitakaza, kuko niba batangiye kuba bari gukina ibingibi byo kuvuga ngo gutya na gutya ngo tuganire tugire gute, uyu mutoza nababwiye yuko nubwo hari bamwe bagiye bababwira ngo yongereye amasezerano, ntabwo arongera amasezerano, bazajya mu biganiro ari uko igikombe cy'amahoro kirangiye, nibwo bazamenya ngo turatandukanye cyangwa se turakomezanyije. Nuko rero nayo makuru yari ari mu ikipe yanyu mukunda muri benshi ya Rayon Sport. Amakuru yo nakagaruka, video nizigaruka. Mbibutse ko muri iki gihe cyo kwibuka tugiye kwinjiramo, muri iki cyumweru cyo kwibuka tugiye kwinjiramo, nzabakorera icyegeranyo cy'abakinnyi ba Rayon Sport bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo cyegeranyo ndi kugitegura, nzakibakorera mbababwire aba legend b'ikipe ya Rayon Sport bahitanywe na kiriya cyago cyateye mu gihugu cyacu. Ndabakunda cyane, murakoze, umunsi mwiza kandi Imana ibaha umugisha muhahe muronke.